Uzokhangisa kube nomqaliso lo la enziwa nasidebele. Ihloso ukuthi ngoba ngithe ngiyachecha kosa kwethu ne amandebele amaningi athi amafunda ahlubula isiNdebele ahlubula ilimi lesiNdebele abaningi bahlala la uthola sebanyaza umuntu bathi indebele so now zisekela mhlobo kosa kwethu. So now into le ngiye ngenze ukuthi ngisikinde ngizama kosa kwethu kangisakhuluma nawe nje esizokubona sizokulingiswa ilimi lesiNdebele. So umlaleli ukuze uNethude ngoba yini uyizwa kokuthoma uyizwa ngami kuzoba nama-workshop esizowenza khona kwaNdebele. Ngikhuluma nawe nje umbereko ukhona uyenzeka into le izokuthuthukisa ilimi lesiNdebele, izokuveza ukukhwala, izokuveza imisiko yeNdebele kosakwethu, izokuveza ubuNdebele ekade sifune njengoba kade sitsho sithi sifuna amaNdebele kumabonakude. Umnotho lo ekade siwulilela ngizowubona uyeza. Uthando Mahlangu njengombana-ke uyaziwa-ke kumi bonyana umuntu osebenza kakhulu-ke endabeni zokuthuthukiswa kwesiNdebele. Siyathokoza nesikhathi osiboleke sona akhe isikhathi ekubeni sizibuyisele ngakuwe. Siyathokoza.